Nomo namundina Diusaja wamai Dali nontaru bekilai Nomuguli kondomoni Sotarui mosi-mosi Leka-leka nangauna Auloloma begarua Leka-leka nangauna Auloloma begarua Leka-leka nangauna Ana radio mbulando watar to mai veva kamaro tektikoni avi kenda na ngona vo group e kavitikoni moni tiendenda ne katini ni singa ni vulo July. Sivitongona lima na tini karua na miniti nda wara ki a Mrs. Titilia na itini tiko te indua talemanda na nonde itavi sere ka wakambula tiko ni kina wekium ni kethe sara na sema tiko mai ne kavi ni kua ni mbula vinaka wenga na bono ni sema tiko mai kina ke wakai sange matei tiko ni ngauna o ni ngai sema tiko mai kina radio mbula ndo wata do tiko na like ndo na share do makasara wakati nga kina na YouTube channel tiko talangan na radio mbula ndo wata YouTube channel e tiko ni kina dombi tiko ni kina na vi programa iso e do vital no takitiko en sendo mai rongo di tiko leo tiko ni nonda programa en na vi singa ke rauni o ninge subscribe talanga ni kina na vivu ke sartiko en vengarabi na kena mengarabi tiko yani tos tiko na vengarabi en nonda bata batongo na radio mbulando bata wakambula tiko yani veitori katinai sandende ndombula vinaka mene atu kuka ni taka ni ndombula vinaka tiko wakati langa kena vi titilia ngande ni mbula vinaka ndombula na sema tiko mai na usori ane kavi ni kua wakambula tali tingani vi litea rokowati ni mbula vinaka litea mbula vinaka Israel tawake vinaka wakalevu na sema tiko mai wakambula tiko yani vi kimdo kede sara na dhorobo ni koro ko longani mbao teilevu ana dhaka ba koro ngarabi tiko na singilevu vinaka ni moni tiendendai tusiti tiko vi kimdo wakambula tali tingani yani vi rokole ki tumbuna sote dombula vinaka wakalevu na sema tiko mai na radio mbulando vata San Francisco me kauti kanta vata mai no mani tokaningo una buninda koa da waraki Mrs. Titilia na itini tiko na vuku ni veitala no ando wakaidor tiko na vekavi ni moniti.
Maindo te kono rato i tawisero e ana nronro langi ki na uto solo e na radio Bulandu Wata e kawini moni tendendai me wakaoni sa reda tiko mai ngori ki ro mai wito mani tali tiko e ani ki Mrs. Titilia Naitini ne kawini moni tendendai ki rondo wetal no tiko e ne kawini moni ti na we ulutanga i so ki ro na numa ni wengani ti ki na weka so e lako do ruma tiko ono via wakambula tiko me Mrs. Naitini ne kawini kua kau ke riko atalanga ki rao ni gai wakambula tali tu ngai ani wiki omni na seama tiko mai nei kawini kua bula vinaka Mrs. Naitini. Au senga ni rongo di kiomni. Ni bula vinaka Mrs. Naitini. Ni bula vinaka una di sa rongo di au. Sange rongo di kiomni. Makare. Ia wam politika ni wiki muni na wiokani ni sema tiko mai na vono levongo California na via sa Amerika. Wakatala wiki muni na tiko mai viti watike na via sa Burbura. Wabinak tiko una nontaru mai sema tiko na via kawini moniti. Mentar ndo vital notak kine sona ulutanga kwe nayang. Mentar vital notak membalai tiba bimbi berna bekantara tiko kwe Amerika. O yau wiki muni na warong tiko mai o Titilia o maramani na sangalau mela kema mai lau. Nogu korni vaso o ngarani. Mai ngau melo mai viti. Nano turanga na watingo turanga ni namboalu mai ona kandau. Kito sa waiti tiko kwe Amerika sa tinka vitu na yambakingo. Berniu lako mai ken, o tiko mai viti o tatabanga sinibuli. O tia o sanga i bita nang tatabanga sinibuli o dewa ina non-profits. Au vengarabi valele mai USP na dana program ni Women and Environment. Mai kia au sanga i lande mai na National Council of Women. Kau sanga mai ngarabi kina lewu na urutanga waka indo karena vital no tiki nango. Me baleta saranga na nondambula na marama. Wate ke ira na nondangone se nondamatapo vale. Vinaka wakalewu Mrs. Titilia Naitini, Roni Ukai ni ke tō waka vinaka na radio Bulandu Wata, na nomuni sulia nomuni ngona ka rauni dorndo me vital no tiko ni kina, na via kawini moni timbaleta ni nungu do waka rungo di kiomni na ka ngai lako me nungu waka sama, na marama go e samba umbuta vinaka tu na vi ulutanga kede na mbuturara ni nondambula tiko na vi singa, na tiki ni nondambula na vi singa, rauni da kai ni samba tiko vinaka sartunga kena o Mrs. Naitini. Koe ana wuna o iau mandanga wakate ki au waka vinaka tu kena waka liwua na nona loma soli ka rauni ki rondo me vital no tiko ni kina. Ke tō rauni ukai ke tō se e wowo ndea tunga na vikai so me maleta na nondambula ia na vikai so na vitambana ke de sare sa wakaita me kina o Mrs. Naitini roninda kai ni ke wakai ndo me mai waka madala tiko ya ni na we ulutanga so e sanga ni tiko e vinak saranga. Nero we ulutanga tiko e na kawini kua o waka sama taka tiko Mrs. Naitini na dhau saramanda roni na wasa dhava e roni doro waka anga taka wasa waka viti baleta ni sando raratunga na nonda dhavuta tu na wasa ya insecurities. Endua ho koe insecure sartum bek ngai doru sanga manda sendu bek na vosa ni kilani roni doru waka ngataka me doru waka viti taka kina na vosa na insecurities ndena so bek era se amatu mai senga ni rotoru bina katika na vosa ngo Ia vinaka una ia nan ta vosa waka viti ia ndana waka babala ni dora rawa roni da waka ngai ndu na vosa dina ia ni paviti ana vetor tondana dona ya tu bosa. Ia ne insecurity via umbeka kala el do umbeka me dare de dona tamate nda kai ni insecure e sang beka ni ndei e do umbeka sang ni ndei ndare da ena sang ni ndei umbeka na do wakatulewa se do insecure e nda kai ni o koe mandanga turanga se marama go reiti koe sombu tumbeka low self esteem low self esteem ena sang ni rauni
do bakatulewa tinran do bakatulewa takelibuna kame bakatulewa kina ya batala kina na endarin katola ndo insecure. He or she has lack of self-confidence. Confidence no we take kwamba ko se tawa. So that lack of self-confidence, low self-esteem Vinaka. Dina? Dina tudo quando sangue tiku buli da mai na vossa bakaviti sando kila do rongo di tunga do rongo tu bakalibni do tu kunibango o kenta na non da vossa na non do tu vossa na vossa bakaviti e bakai bien rabo to ko bakalilai men da batu tu bataki na vossa balangi ko nga bakani bakarita tiku mai ngori tu bakamadala taka ndo na vossa bakabalangi to na bakanga taka do tu ne tu vossa bakaviti meroni ge matata kina na vossa tu sanga me tu bakamadala taka tiku ya se me tu bakandeo taka tiko yo no vosa la tiko mai nungu waka sama ndua mbeka roni uka ndo nuingawangawa wasoma senga ninde me waka ni abakarita tiko mai ya sindu mbeka ndo waka titingata ki ko tu mandanga bakata ki ko ai senga ni ndo nde na nona waka tulewa roni na waka raravi tumbeka ko ai kina nona waka tulewa tal na so se na nona na numa mbeka na so me balitiko na nona rai so me balitiko ya sa li wakabuna tukina na nona nui ngao na nona vile dhaki se na nona loma bimbi mbeka ni nda wakasa mataka ya na vosa ki rosanga tiko me ki rona vital no enikina na kavini ko na insecurities e leo saranga vikenda e roni nda kai ni tu ke de vikenda en kila ndu tu na wakatange dengende ni insecurities da tukina se da mbeka na no ni rai. Iya, di no na bina kasara menda vital no ta kambaleta na boston gona insecurity se do nuinganga tumbeka se sanga I roni watulewa me politiko tiko na buna muna retal bak tiko na buna ko patiko ya na turang se marambango dina and then lista leuna kina saben back muna tukun na visusu was lang in the bang tak na was na parenting good parenting and bad parenting kaya making it tobo nan day tobo na rin tukun ke pakain ne was ngan nan dorba man dian dorsa ka tokko and ko endu ambe ka me nuingo ngawa se siniro ni bakatulewa baleta ke pakandarital be ka may vale sangan do suliman ngoni ko me ka na bakatulewa Hernando Carla Kitumbeka dina Carla Kitumbeka Hernando Inganga tukina rong tonga sing do solwir na kamera bakatulewa takando na kambali tira no rotumbek tikumai yo uno que entornar de style se sabe bati kinongo induana na turang semarama sen na bakatauti ko na tumberi mai no mai na lo manipale so it's to do with parenting dina saranga una rekina una dina ona tamana tal juga na parenting na itobong ko na kwenda kana no na itobo indua bandor ka nuinganga ya no na itobo no na itobo tiko na ngoni ngoste na turang ngoste tamatango mendo nuinganga ambeka se segni rani bakatula wataka indona kai membaliti ana bakararabi tu ngabiso mena takawana bakatula wae na kakedan ko una tovo and the bulida and it's called learned behavior bulida tovo ya meda kontuntuka kakedan ko la kamena no susunye no susunye mai dona ngone no dona lo manibale tangani se lewa so it is to do with parenting ko ngano ya uno sa tuntunya dar sanariting ko dar satarato ka bidana tangan bidana mada sawati o tunto ento ni toke etol na bono atoron indambe to kin meto de to tiko na lotu endo tumber kenta dake no se non tamato vale family what care no they talk kind of baka bully dina no ya enda budi tiko meke no they tobo yo keboka lulunga mbeka sisangani bina kana vitumberi mai vale na ken sugida kito ngone yo evengo na buno enda tombo itobo mai kino kenda na tamata tambuyani behavior na itobo
and we ka talanga na ito e bulithi sinto no ngani ngesu ngame bango sa boso sa tumai Dina. e bulithi tiko no ngani ko e bulithi tiko na kai rei tiko na kai rongo tiko e sinto no ngani ngai tumbunga mai sa tiko be moko e rei tiko e bulithi tiko na puno tikina e pambale na bibuno ke sarango uno mo to pamata takay weekend na bar mai and that buli to tiko saranga mai vale ngai su mai no ngani uno da buli to mai kino mai lo mai vale kendo na to ke na kai viti stanga lo kai ni vale loto dangai tumba de mai santa ka na Sunday school and da buli to tal mai kya santa kai coin korni buli da buli to tal mai kya o ti asanga tiko non dai to kani babalang na kendo bang tak na pos na peers to and the buli to tal mai kya na peer pressure you want sense of belongingness you gonna pamurir non rito no mito kanye sang ko rambile usara uno na media na vi matanggal ko sa tuno kambanga uno na vewan tambir kendorika mentor ikya na bonno ko renika ena la ko tiko mekin na ito mongoni insecurity sen ongawa se senir lo atamata ndo na kame baleti ko Wakata kiko. Vinaka valeu Mrs. Neitini o via talno taknga indona talano membaleta na kauni wasia maingori na nona tumbiri daka maindona ngone na vos da matanga dona singini sudu o litiko kina na singa vakaruai sange amba kindu na ngone ngo o tia sange talno takatiko tumbuna la mo ko me talno tiko bikito ni o nona yada me nona nei tiko me bungo na tiko na ngone lelengo sange tuno ko e nona yada and though data saranga ni mate mindu e lako e ani mengai dabuta indona bosa da sendona bosa e sanga mandanga ni bosa da ke kai bosa bimbi se sanga ni rongo binaka e sando yal endo dunru saranga kina nona nei na bosa tak saranga ko e bosa tiko ni ak se mani bosa tiko ni na taliboni certo tiko bata tono ko me ko saranga ni ndona bosa me tau me rongo da ngone gombelet kono ko they're like sponges kila na kakevenga e va so kumuna tiko na ngone lelia au nge vakasama taktalngana no muni wase tiko mai na parenting sen na no tumbiri da kendo ngone na na lebo tunga na Mrs. Neitini vikem ni talangana do se matiko mai au nando wase tunga na vika u la ruma mandanga mai o eu bakate kia beleta ni I'm the best person to share it. Mai na nunguli sanga talimu wasia talimai na keni tala no talindua. Au tumba dake mai Mrs. Neitini nungu nando karkare levu. Kela na kake danga e para tunga. Yo oyau na no nando karkare levu tu yani vai ando moisi na longo. Do moisi tina tu na longo au sanga indo tunga au sanga indo batunga nungu vakasamba. Ona sanga saranga niubia vatakina na ngono vakaluwe ni kina. Yo otia kito sanga lako tiko kito lilo tunga na ngono kito singa indo li tiko loto kina era lewe na kei valangi ke mami loto bata. Au sanga indo li vasaraba tu e au na non rabosa o ira na tina ningo ane vir na luvenra. Rabos tunga va malua. Senga vakandua ni urongo da me rakarkara libu taki ura na ngone ngo Gaindo lebu vira era lako ani Amerika. Sanga indo tunungu vakasama au yau au na ngono na valu ni kina. That's how I want to be. Virto na luvengu. Sanga vati ko mea na nungu vakasama. Ngono sama isudu kina nungu lumatua. Au se ngone talingana ngono vakaluve ni kina. Ia, o tia au sanga ina ngone ngo vaka ina nungu vakasama. Mbaleta ni wasambudhina mai na ngono singe tumbu dhaki tingu me kina ni o yau na via vaya. Na nungu vitu mberi virto na luvengu. Sanga na kau ndo dhakava. Ona bosa bona ngone ngo ke ka ndona kau sana na buda sindona kau binakata ona bosa saranga bua me baka meu bosa babalang do tukuni to I'll reason with her ngo na dhaka bango baleta ngo kendor na lako ke se kenda tona lako ke baleta ngo ia na ngo do pati ko ya bua ngo na ndona kana nona do dun rutiko mai ando ia tu ko na ngone lele ngori na da boy ko bos chicken bangoro tunga torna kangoro mo kuti ko ni kin o irna ngone me ramoku me vatu mai ana but
She didn't know any better. Yang na tangoni sale a tumberi mai kinona, gena numa ko nyo eu talanga mi una mai va talanga ya Ia nanongu va tumberi to mai na luvengu, vai a en dua tani ve sau e ve mbasa e ke nanongu ve maliwai vat kerto na luvengu mai nanongu ve maliwai. Vat ke na raunungu tumbu koe au tali takana no ni kuta daka mengor na bimbi ni parenting se na nonda tumberi ra daka na ngone. Iya, una kenda ritu kang na parenting, bala tongone anin dorbitan lo tak tiko na ulutanga ya na insecurities Sanan utkuni tiko ya enda na dore dilis tal na va vai ba tiko ngo enda ngone. Se ta ba tiko ngo ko tiko ni sindo e sutu mai sa ba ya na itobo e bulivie. Topo. Koia una via bandi te kental, koa tiko na bidana madan saoti, bidana dor sabital noite, ni tolu na ka e vo ke kenda tiko en dona ngoni ni viti ngoni toke, no da tumbe dek tio mai e na no dor male sana bonua e ai vale sange toka no da toko no da matangali no da community sange to sen na lotu ken ka tolu na no da vi malo i kornibuli na no di toka ni bada zaka se ir da buli bata koia Udina da tiko ni tobo io una na quando dormi su sta they are negative mento me insecure io daroni biso ta ko tuntungo na tobo e believe eroni bisa we can unlearn bad behavior ko ksani ramengo runi ko revi nana abang tumberi ko sa tumba da mai saya dan isi no mumbola e saroni o baktuloa mai na no mo be molo e bat keir na lotu na kai babalange ko tumberi lotu ko sa revi ko there's another better alternative here. Pareda raw iko ya iko senior pamuria na sona kambe ko sona ka uli mai bi ina isang ni binaka iko bisa utak na tumberi na tumberi to na lubi mo. So you know what is bad behavior and what is good behavior. Pero da kana lubi me bango ko ya. Yo ve nga uno mo ani o ya la ni lima na luwe kirawe o via tukuni tukani ngoni sindua e wakawati e sakelatu na kamera kawa dena the learning process there is no perfect marriage there is no perfect family and tangai mai wakabuliti konon da vitumber veira na lubenda o ya na ngono to na lubengungasi erto vivo kitunga ronungungasi na tumbir to ngo that is the contribution of most of it is to do with my parents. Meron kong gasi, wat kerona nita may kito ira saramatua sar na dak menader o kentanga sandagay ko angor va sinibana kangor sinibana ko biya no kutum dek mai iyo kongo motor kukume matu ko ango balete bina katalaki no ngo tum dek mai ko ka yauna Dena toda koe. E dona ka o wakasamataka ni wakani ratumberi daki tiko na ngone ke na rawa ni le mbula indua me mbula taka tiko na mbula ya na mbula ni nui ngawa senga ni dei tiko na nona wakatule wa nga wakateki koea e wumai na kongone na parenting dona bosa o wakasamataka tingo Mrs. Neitini bosa babalang it's an English phrase e vatingo you will not forget how someone treated you, but you will forget how someone treated you, but you will never forget how they made you feel. O sangi wakasamataka ni na rarawa, waka na rarawa, na mosi, na mandua, do matanga kali mo na mandua, and I think lewo na nuingawa na senganinda mahinte imbaleta na buum beka mai na mandua waka menda na mandua takatuna oira na nonda idamba beka sena matabu vale onge do waka samataka ni ondo mandua andi na ngona endo tomi kina via isona bosa do vakavona isoni vakarau na mandua le wendo yadu viao sange yo tumbu daki tikma me batikma ngo waka sama I don't want my kids merto tumbu daki merto nge mandua tiko ona dhava mbeka uroni dhakava mena visa ukina merto kuni manduana kuni ndo manduana luvengu merto evasar tungamia na vakasama so it's how we make each other feel vakatalanga kino mandangana nonda mimbula na vakana no mitokani
doon beka numi tokani se santa mimbula baka bata baka be watini na nona na lakindei na numi tokani se na watimu ke na nona rauni lako yani me laki na dava ngai lingaraba se mani daka se na loto na nona li tundi tiko na baka tau sartinga na nomu how you made them feel at home Yeah. Iya, di nang koruna yan na kami baka sa tagatiko una nang bulan ni bakawati baka sa tagatiko ruo na bakawati o tanganya pati kele o erosus may na duin na matapubale dina tagatiko may marong ito yung takanon matapubale erosala tagatiko may pati kena nonro kambe kana nonro ora katim baka nonro dona katoro sandrik to may luggage Rosa Andrek to mo ron na kato iti ko may kinakabin na kapag kinakava kaya ako tunibango singin na bakawati it's not a bed of roses and maybe na matabo vale kaya ako kahit na parenting pati kinonda gisanta na binakatik mo nonda timbermi vale and may binakatalnga nonda vi maliwaye baka vi tinye lo may analog timi kinasana bad baggage sanang gaito rikenta toka na isa menta na vingo toka ya menta na gaito bolet toka menta vivi sa utaka otala kila utuntelingo una ni menta na sana ruwa o marama ikotel tinga menon na good and bad o tangani talnga turang na kotel tinga menon good and bad na baya perfect marriage, and we have to make our marriages work. It doesn't flourish. We have to work at it. It's work, Kaya daka taki. Daka taki na matapubali binaka. Sini tanda bitik nga buri may doon na matapubali binaka. Di na to dako. Binakawali mo Mrs. Naitini. Berra nungo may nondorme vital nongo o sa kilati ko na ulutangan dorna bia may dorna no men dorme be wasi kina niko no masarmi o bakare da tumandamai na bosongo na insecurity na da sarmanda eroni da sa kilati ko na kenen balimbali o sangi bakare da mai o sangami o laki bakare da mai na da bosoti manda na matangali insecurity se na nonda nuinga onga mbeka eroni tu ge vida ngana ka o ndreta da ke mai en due batingo na emotional insecurity na lomo na lomo na nomo ni nga tiko beka ando tale wakatoka itiko na attachment insecurity na attachment insecurity onge waka samataka ni again back to parenting so nangona dandureda uiranangone então rendre sar mandanga bira mera lako mera ngande se mera lako tali wat kenan dua sar kambiti na ke tatunga ia ngona sar tumbu da kitiko kina sangai la kila me sar tumbu da ke me sa tostiko nambula sar laki wakai lawa mai en tombu tiko ngai kia na attachment insecurity okay dona wakasama tango na nungu dona pungongu rua tiko na luvendrau orono ngone go esenga sarangani rawa tale ni ro lako tale buain dua saro mato ngabi rau ngana nonro itumbu bat kero nangase na tumbun rau na tukan rau aku sarto nga esenga sarangani dona bono sange do tukundi tiko ya meoti merto kuti rau mai me lebu na tamata mer mai sota mer laki vi maliwa kir tal na sota le ngone mer ni rau akina balatini ndo baka sama takatingone na attachment insecurity virto mandanga na lumengo endo virto endo batiko ya Drendre tiko na non lako tali kina dua tali. Itu kana mandanga se mbuna se kai sa o ko sa tunga na bunu itu kina sa ko sa tunga ya. Ya dua tali na insecurity se na nuinga onga ka ndor vital no takatiko Dua na physical insecurity o kilando talanga na lengalebu ni Rauni na kuta talinga mai na loma bimbi sen depression beka rauni da kai baleta ni soer na senga ni tali takatum beka na kenri rai
E na vina kata mera vai ana ken rei kata ki kai ai onga isengan tuni rao ni o ira sudu ngā mai go sara tumbu to ngā mai vango ndui ke to na ken dimbuli so we ken to e to sei ngā mai na ninda to tumbu dake mai o tao nai batali to ngā mea e so senga ninda to kana tondo kana vakasivia e sana to lebu ngā mai mbale te vanga ia na nonta to family ko ia do tale na matangali nui ngao e roni Dorukai and physical insecurity, and then there's financial insecurity and professional insecurity, kaya na social insecurity. Asa mo rambay lebundina Yan na sa. Iya, ito kami ni sona on attachment bernangon Moro ito naman tono dito ko kabiti Kila o kila ni irna nandangon ni basu din donatina ni ngone endo irti na visus to kay vale o tia erangain daw kali na tan mga biti na kali mersangin daw ka wala tunti wango me woti na na sudu biti nanay yan non rakali talangang gor sa ati ko boblita kina tu merlevi maluwe meti ko talen do tale meti na beka sa taba mersaron ko yan nango ni meron levi maluwe kina so tale me awa may biti nanray don't rendre kla gandore tal ko mango kla when I look back nang sa may talk kino pingarap to pero maram baka me comfort thing to be so nang wala non ra tabaya tu vie nandomi iyo gor non randomi ngone tabuli tum tanga na primary selak na tabani su do tungay lang mani fridge Kaya ka muna singa, dahil ka muna singa sa akot yun na mata ni sudu. Yeah, so naka-backlights like a comfort Tagay rin ito nga. Yun tapos sarap ito ne bakit anan nanda ito boy. Ito ebuli na ito. We have to menda pa bulidir no lumenda menda ko tira ike sandari tiko. Pero santo ta kabon na kana sleep over. Kono lumenda don na friend erton to kan le to kin don bom don ya sarap ito kaya merarani detach themselves from the mother or the father. Iya, itu nga bullied na ito. Bullied and behavior. Kabi naka o bambote ni rao talaga ni Dorukai ni imbimbi me baya me rabak tabuli di baya nangone me rakau me kuni tu nga batike kenda o baka sama taka nangona ratu se kalile kina nangone o yo baka me mundo yalo rao tu na soli rto laka may non rto nei ko tirto laka may bumbu ko tirto o tia nga indo na turanga vali taka sange vango ko biao ko turanga ni loma ange vango ko biao hey o ko sini loma lang katak tu what kind of a mother are you mendo was tu may baba mendo biba lili tu mai biba nini tu na was na turanga go ko what kind of a mother are you why do you let your children go like that yo esini batia ngo bakasama ni ya na kada miu da kabatiko ando na kai tobo esang ni vinakai miu bakalibir to tiko na ngone merto lako batana bakasama ngone ya binaka mereleki bakamatu takibe ratal na so bate sana bati nga na bula esang ni to na tiko bata tinga na vigo na kede binaka una talitang na tikinot ko na mengore no talan no mundo selir na lube meralako talan duality ko kina it has its pros and cons downside I do kaya una watun tal nga vale le donongon dorabital no klana non tasama itiko ngo Amerika klama ibiti etiko no the extended family werna nana na bumbu ertiko bibu kitiko na bisusu se rato kanda leo ba mer bisusu pertono lubengo no lubengo lak meke asa roti ko menangoni ga mesudu kena katolo bakana non de tobo keninta bisukitu na ya woni zakazaka and then later kazaka sakanga sanga do to no vera to no lubengo ko though you have your circle of friends trusted friends no mani lawa ni bitoka ni maluwe binak ni sabi kilay dito ni balubeni kedetiko
moni bebu ke taka na kianda susingi na ngwani kembali ntona sinke sinda ko kiar to na ngwani so na element of trust sana ambauti sa ti ko kia ko ya talangaya kona caution back na kauna tukun kenda na tina na sulira ngana lu vende na vonua kenda kila irna lei marro ikina dina lei ina ninda ya lo kenda eretiko do ya na rani raidi retiko so ko ya elak telmekin na bosta ni besusu na non tungi non da yan rabatiko o dei mer mai tokani ser mai tiko bole katir to na luvengo ena maya so kwa ngau tukuna ya na bula ni mata buvale bula zakatake it's not a bed of roses we work our marriage it will rubi malawai o tabat kina so husband and wife what care na ngone dina to untal nga ko ya ni sa mai tu ni sa bakawati le weekend class le ngone le tungana extracurricular dina endal railway style na kini bakawati amenda may budina dak na matu wale so it's a calling ne weekend na it's a calling budina dak na matu wale non tangono bakawati ni what care na lubenda kya una be bitaro ni go menda rete tiko na zava na kuna la kutiko meki na sona social ills le nga ko ko tunti ngora sat mun men no mitoka ni ngor hey ko sindo ka ni ko bitu bar no vemo bala na zava they are worried of abuse ren ngoni kya ko ka keda na la ko men social ills en to ya ko na le me ko no mitoka ni ko mengor dina todo koi vina kan do tale na matangali nui ngawangawa sena insecurity kaukila ni viva kalengai vakalevu e nangonongo vakatoka itiko ya na social insecurity sa tumbu daki tiko ya ni nangone to sa la tiko ya ni na nonruto leve maliwai baleta ya talanga sa le vakavuna tu na vakavuna na lenga na nona tos tumbu daki tiko into nangone na non laki ve maliwai bat kir na non ni tokani o tia sangai mai na social insecurity ya sangai lako toka mai na social media ya na vu ya na vuno komiki na vosango na social na non te ve maliwai gai vaka samataka na social media na ngono singi tekevu bera ni lako mai na Facebook ya tu en dua na social platform vango ko kila ya singi matei saranga ni social platforms na vata ko kila na MySpace ya tu na MySpace o tina MySpace sange lako mai na Facebook na o waka samataka tongo na mateni ngo na o lako ni kina na Facebook ya baka tau tali tunga na kain dala kuduru mati kumandanga na nonton bula na ngono la kain kina Facebook baka do lom bimbi baka lebu na bingo na kede me urede ani na Facebook baleta ni urede kango da kavitingo o kango lako tiki o kango sa baka lubin kango sa rivina ka watu ya na kain da sarava ina Facebook baka vuna kina menda mai também que o ronica me também rarawa me da reda non tambulan da I lova listal da bulan da gay wakame da senga tu ni tali taka na vanu enda tu kina ya saranga ko na social insecurity ko rauni da kaini rauni na vakavuna talengana lenga se também que no ni rai bisis naitini Iyo no kento o karin ka mando ke mamina sabi ang kasi da tok o babu na ni ke mem gay tumba ka may sesang na Facebook dina telefone mango se telefone mongir mais que sen ela kona ibola se foi ai se on the friends the messenger ya sa yo ko sa tungo sa rampai levu da reida una the power of the media what plan na kain ni da reida tingo ko kutunong gorna baka una mo it affects the way your feelings it affects your feelings no mo reidi ko manta ba taki ko ora rao ni ko sona ka ora rao sona ito tate ko tobole mo baka tutuman taki ko batiki kwaya vaya so esta da seba kai so nakaram bitumai yo Politiko una na media na social media it's a power of advertising besuki kenta sarangai sangai ka sona da do to continue na compulsive buying when it goes to marketing yung ko salak sartunga salak ko na compulsive behavior
tovo, ando talmi kan mi tovo. O sabe ba kay Beyonce, o ba kay Kwango. Ninta sarabat tiko na, inta sarabat tiko ya una menta saya ko tuntunga kin na bimbini lifestyle kin na matubo wala na parenting na parenting na nortumber tiko nongone pati ken non realani ko ka ko ni dorgete ko vital no lima na kornibuli ko enda tombo to senda wuli to maikina mata bo wala ko sudo mai sa tiko kyan donai bakarao rona bo tumbu sanda ke lokan ni lotu top talmikia sa nagalakan kurbuli o iron de tokani na PS wate ke na media tunti kana media dona investu levo mbeka ro investu takaro ni moida na no na media sa nga ko ndongo na Facebook taran gelan na karo ni red na luvenda ke na kame kuwa iyo ke tabato tal ngai kyanto tal na ka levo mersa na buli de tumbu ngongon ko merelana to control na tali nguniti ko na ngoner banget kinon ra gadgets gay ngonongo sa banget ta kana bikango kurni bulye non ra bulye use all these apps and whatnot the tablets at medan yo we can tumtu menta sa control ta kasaranga na merna tikina bir na kango mer banget ta tiko brato tukuna indona kurni bulye e baka inda buli tobo kina na media dan doni tabili tal ngaw ken toli nang ngonibiti dito no matanggali ta tunggo lebu nango to yali me vale sa koltek to ngani berto talibun berto welo to dikinai das reda to na da barasarabati ko so dira vital no tiko so it goes back to parenting no tango no batkirna luventa dina todo ko o wak samataka ni na do birono ngone leo mi vale politiko se tosti ngangona no buli gedona singa ko na child development buli due tiko no na kose sangela como ko ndona singa sangere ni baksama ni nanu mi rotiko ko na bungona rono bungona ngono go sa ndue menambaki va na mbakingo ndo senge yambaki rua sangai vatingo ko ma o rono ngonengo me tukuni bira ro tumbu me ro va bakayala ala takana ngona ro esoli kina bira na iPad ya rono ngonengo o kango balata ni senga ni roni ndakani o irake na ngone e ravati ngor tiko na nonra embaki na embaki ngo e sarvaka iPad ke ditu se tablets na ngonongo wakambimbi tiko bekento no tingo Amerika sangi tono ko ni ya sarana mateni kai boli bira tiko sa lako tiko na bi singani sudo lako tiko kina ni batatalo sa lako talitunga na electrical gadgets vango sar tinga rono ngona lingo ndagi rida vango sabato ngona lingandra tolo tokra rida vango dona ka singani talitaka so fast na lingandra enda kurambu itaka na kena tolo tuni nonra bakasam sangi tiko ngono ko dona kai rabulida e kornibuli ni oira na ngone me kako ni soli beira ke kai ko bina kata mena toso bina kana nona buli kana lube mu na nona lako ani me libe mali waibat ke ira na tamata me ko ni o solia wa na electrical gadgets and a screen time tono ko no screen time at all me adoba ni ambakirua mai ngone sudu kina me lia doba ni ambakirua it's okay na sara news me sara yale TV batekero ne tumbutumbo tinga ya mboko me kakoni solia na ni rasa adoba na ambakirua o iroya me bakayala langa dona ya wana dona singa ke bakay solibira na screen time at least 1 hour me kakoni sibia na dona ya wana vi singa na non screen time ya ke bakao bina kata me toso bina kana nona bulikana lubemu ke na nona ngoleani me na la kitumbu dake me la kibe maliwa batkir na tamata baleta ni saba kandina dina taki na nonra screen time tiko ya matai e wakalili taka na nonra attention span na ngone rerida nga kinabango impatient sabi na katanga me sahabato nga ngona na totolo ni ka dua tale siang ni natali tak sar na tumbu dake mo sar na siang tiko ni ratali tako mera deal with people. Yeah, kila yo leave me alone sa ruti ngango tiko no dono ngone leo I'm anti-human sapato ya iya darete tiko ya anton downside tamani downside
ni be maliwai, sarsi ni bulita ng bula be maliwai with the real people, Di na todo ako. Be na makumbong ko dito be ko, o di ko posti ka kata kapito ka. Mhm. O tamata posti ko ng siya na gito. Iyo, kaya on robi sa kendo tal na tamata binaka. Sa ko nga nyo posti ko bir na kla meron mang taktusan na dab koran daw gito takatokor na ngayon ko. Iyo, na sa tapak nga kenda na itumbo-tumbo Iya, balete na palengang non bula be maliwai non bula be una mona lista ni dor kuna ng bula be maliwai mona lista ali be kento na ngoni biti klaken ono enda buli to make na lotu Iti ko na luto Iya, kanda reda gom ona since we're talking about nan tambula be malwai na relationships bubuli di may talangay vale pero nang wani ngonongo kasandare pa di sali mo ngon sarbe sekto nga non gadget Dina. mendarulis tali na tampanay na luto ng bula be malwai o iko na kilaw duangan na tikini bola tambul lebu sa na posa lebu umana po tikin na dakalo na bola tambo na nonda okay na tamat tambiyanye ito na ito nga kinabang love your God love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love. Kaya ba? Ito ni kalo na tambula be maliwai Dina. Kalo love your neighbor na tamata tamate and then bula be love your neighbor ito hindi ka tamata tambuyan iyo kaya menda na baka buli dira tiko na lumenda non rambula be maliwai pangador kunting gori kala na feelings ko tunti may kala kundo rarawa indo mosi sa decorate yang na nomro be maliwai tiko pati kay nanay so ino ko tata so yo pati la ko make na naya lo baya so it all has to do with relationships yan danagay bitan lo tingna tingo na tingna rambay lebong go balet etiko na nondambula nondam matambayan ni na sinrindo bulan doon Di na todo ako. Maliway tiko na lakot tiko make na so ko tamabikin na raw ko tamabikin na maraw so having emotions you katuncho na emotional abuse having emotions is to do with growing up of a human being doon na bulan dan tamata it's how we handle it it's how we deal with it na bukikyan non tambulat tiko na buru-burang ko that's the bottom line non the relationships Vinaka. Vinaka bakalevu Mrs. Titiliana Itini ki romai vetal no tikungoa nonda wasiningo no baka madhawa na vea kavini boniti sa kavida tikuni madhawa ngona ni rovi talanoa levu sarno ulutanga momona titombu rambai levu ki rondo mai vea wasi tagatiko na vea kavini moniti kia baka ni vea rongoda levu stali na vea talanoa na vida na madhawa sawa tininga isikoba ngayani na neto YouTube channel Radio Mbulando Vata YouTube tiko talanga kina na vea talanoa ke sara na vi programo do mai rongo di tiko ani na nonde I wasiningo no vatongo and Radio Mbulando Vata na ni roa ulutanga tiko ni kuame bakani sa vola kani tomboki ke rotal na ngauna enangai tomani tali tiko na madao katumai ya ke roa mai nanume ke robe wasi tiko mantanga yani member leta na insecurities and nonda do nuingaungawa tu senga ni dan day tu and ve kanda vakatu lewa kina vakate ki kenda ka ramba ile usara na ni robe tala no me wakani ulutanga rambai lewu o wambota Mrs. Neitini dorsana mai rotikanda rotok mandeani kua roni doronge tomana tali na madao katumai en tumbek na kau di veo asia berninder mai vitala tali na kavini kua Vinaka bali muna baka ni vinaka tiko na lumay madao ko Vinaka Naka wakalevu Mrs. Titiliana Itini and Radio Mbulando Vata ndage me veto mani talitiko na madha o katumai ngono batanga na madha o katumai o yani o titiko na lima na tini na miniti sa onandono na kaloko na nonde o asini ngono vata na kavivenaka ni moni tiende ndai na ikatini ni singa ni vulo Julai totolo alitunga na toso ni ngauna e kiroba kanui nui venaka tiko yani na mataveo kanyongo ni na maruro itiko na mbula na do tale na
madhao bongo, andona ngona leka ngona kei rongo di tuko ni kina na nonda i rongo, mai wala ni songo, me waka ni sa tosa tiko na kaloko, waka nuni vanaka, ni rongo vanaka tiko ani na bioli waliwa, ni radio mbulando vata, se venga na vanua, o ni seama tiko me kina na kawini kua ke reitu ngani ke ua sea toka ngai ani na nonda vata vatongo, ni sa ona ndonu na kaloko, una vuninda kua, and radio mbulando vata, San Francisco, me kouti kanda vata mai.
Radio Bulan 2 Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Totoka na rato mai ve wakamaro te tiko ni awi kianda na dhau ni de lena kula kula sa dende ndange me rongo da tali tiko na domon rato au ni taka ni rongo vina ka tiko ani na bio liba ni radio Bulando Vata se venga na vano ni siama tiko me kina ane kawi ni moni tende ndai ne ka tini ni singa ni vula chulai da rongo da mande ani vida na tuku ya dora tiko mai mai lewena tiko na nonda i rongo mai val ni songo ane kawi vina ka ni kua watenga ni tuku me baleta tiko ngana sasanga ni kena community ko na ve kaiso me laki vebu ke tiko na venga ravi na valni mbula lebu e suba na CWM Hospital karato mbiuta vata tiko na First United Methodist Church
sasanga ni kani bebuke community ko na ilavo se na yaya ni bebuke so yaya ko o ni kila ni rau ni na lakianga tiko and na venga rabi ver na kanda kar duru e balimbula na balimbula li wisuma and QR code is ana beauty ko yani and nonda bata na radio mbulando bata taliboni vekemnio ni lomataro taro tiko se ni vekila na davosoti raunio ni na vakoteani ngoni sala davosoti raunio na vakotomekina na ni kani bebuke ni taliboniani na taliboni vitu saiba vitu ruan dua vitu 25 vawalu se vitu saiba vitu saiba tolu saiba tolu wakarua tale vitu saiba vitu 2 rua vitu 25 vawalu se vitu saiba saiba tolu saiba tolu tuku katarava wakaroa i Sarangaongo ke wakai senga ni dona bono ni ngale kena vekemdo mai Santa Rosa kena vevono vole kata endonga na vesure tirara merto wakai dorotiko yani na songo ni buli oti na Suva Grammar School Sama Grammar Dance na wakai dorotiko na Trade Winds ke wakau ni sembera ni rei da wakando na Trade Winds ngo sango no binakongo mo ni nangai ngole ni kena ni laki sarava manda ni laki wakai ngataka na vekai so ertondo wakarau takatumba in a Trade Winds 8210 Old Redwood Highway 8210 Old Redwood Highway mai Kotati ngoa na teka butiko na vana kaloka ne kavi wakarau i Sarangaongo na katini ka lima ni singa ni vulu chulai and na rua sanga vulu ka $5 tiko na iduruduru rua sanga vulu ka $5 na iduruduru wakarau takitukina na wakai kavi kena ngona voli takitukina ni wasoti awe na voli takitukina na wakai kavi kena ngona kanga torara tiko sembera tiko niu lako wakandua kina Trade Winds ndena ga indua mbaka na singa nda senga tuni kila ia na kanga o torarawa ni ratondo wakatangi takatu na wakatangi kanda dau tali taka sena nondo toi wakatangi o kenda tau o ia na Trade Winds so talanga rando wakatoka tiko na wano ia na Lami sena Trade Winds mai Lami tiko mai Kotati beauty ko yani na tikindua ia na nonda bata na radio mbulando bata Facebook page wano ngau ni sema tiko mai kinangori tuku katarava wakarawai ne karusanga vulu karua ni singa dua talanga na veisure tira rambango ain dua ngana cultural days and wakarita kitiko ni kakana na thaka ni linga na meke so mai na ve matani tu e so sen wakatoka itungo na cultural day branch cultural day arto vesure titiko yani na songo wakaviti tambano wakaviti and LDS SF Second Fijian Branch LDS wakaidurtiko na wakarawai mayungo na karusanga vulu karua ni singa ni vulu July tekavutiko and atinika na kaloko na singa lewu kina vana kaloko na kavi and na wakaidori tiko and na Shoreview Park 950 Ocean View Avenue San Mateo go weekend to rango wakaidori tiko mai San Mateo senga nindona kai somi wakarota itu ne wakasinga lewu ni ngolenga yani dala kisata wakaveo kani nagai biutali tungani na kiana tikindua and nonda bata na radio mbulando bata Facebook page tuku katarava ngone karusanga vulu kadhiwa ni singa ni vulu July o tuku ni tiko na madha sauti na ve moni madha okede na vulongo endu tiko na kai wakaidori tiko na singdi sudhu na meke na danisi sasanga ni kumuni lavo na vikava ya wakaidori tiko na vulongo yengo ne karusanga vulu kadhiwa ni singa ni vulu July wakarawai and Norto Vesureti na Santa Rosa Netball Club, Island Night, and Vakadori Talitunga, mai na Trade Winds Lami, Goe California. Vakadori Tiko Sena Kena address na Walu Ruan Dua Saiva, 8210 Old Redwood Highway, Kotati. Dola Tiko na Katumba, and Vana Kaloko and Ekavi, Rua Sangavulu Nandola, Naidurduru. Dola Tiko na Katumba, and Vana Kaloko and Ekavi, Rua Sangavulu Nandola, na iduruduru o ni sureti tukena bakaliwelewu. O te otinga ni tukutuku, mai lewena tiku na nonda I ronga mai wal ni songo e nei kawi ni kua, me mbaleta tiku ngā na singa ke te lewu. O bamboter to sa wakawakarau tukena o maramanei tā, di Lady D, gona nomondo singa ke te lewu, wakaidori tiko mai Hawaii, laie Hawaii. Wakarombuka nei matai ni singa ni September, karo ni singa na wakarawai kena katolu ni singa. Na singa tambu, wakarombuka wakaidori tiko kina nambose wakaembaki, sena annual general meeting, ena wakaidori
Duritiko and HRI Conference Room, Laie Shopping Center, and Kamehameha Highway. Mai laie, wakarawai, and wakaidhuritiko kina na soli. Singa ke te lewu soli, wakaidhuritiko. Teko butiko ana tini na kaloka na mataka, gala ke dhawa tiko na songo na wana kaloko and naikabi na soli, kana wakaidhuritiko ngo, and Koko Lolio, sena Kekela Park, and Kamehameha Highway talenga. Beauty kani na kani tukutuk matalalai and on the Facebook page sena Radio Mbulando Wata Facebook page ya mai na tini kina vana kaloko and kabi ni wakarawai ni karuni singa ni September kena kabi te kabuti kana ono na kaloko and mbongi kina tini kanto na kaloko and wakaidhuritiko na danisi wakaikabi sena banquet dua na ndrau na ndala na tikite na itukutuk nga utura rawa ni sa volele sartiko na tikite volele sartiko na tikite membaleta na banquet ongo na wakaidhuritiko in a Honolulu Suite, second floor, Tapa Tower, mai na Hilton Hawaiian Village, Waikiki. Tōna ngona wina kongo menda tonga leni kina tuli sarsari Hawaii, Wunga wikenda tō sa tōlak ngā mai, tā sa mai tunga Amerika, sa ia tunga na Vili New, sa koe sartunga ia. O tinga tō sa mani lista leni viti. Ngona wina ka bitu lako eni kina tuli sarsara, tuli sarawana ia nui anu toka ngo Hawaii, mai laie, ka se vole utiko na ngona ni maroro i silini, me baleta na i vondo, na i duruduru, na i vili, o katalinga kina na reliva, vital no te kira tiko ani na reliva se o dhe mena laki tori tiko na to dhaka ni to ngole ani wakangande. Kena i watu tingana singa tambu, ne katoli singa ni volo September na rona kaloko na kabi, se na singa lebu, wakaidhuri tiko kina na lotu dhoko wata, e na Kahuku United Methodist Church, Kamehameha Highway, Kahuku. E na rona kaloka na singa lewu, na lotu dhoko wata, e na singa tambu ni katolu ni singa ni vulo September. E na vitukutuku e so, e adhara tiko mai lewena tiko ani na nandai rongo mai wali songo. E na kawi ni kua, au ke la ni lewu tiko ni songo, i tiko ngo, libu tali tiko ngā na sasanga, memba leta tiko, libu na sasanga, au ke la ni sasanga tiko ngā ni kani veivuke. Tō buke ken tō manda ngā wakate ki ken tō e sanango, se tō le veivuke vera tō mai viti, se mani dhawanga. Tō wako tō mai na keni tukutuku ni nomdo sasanga, ngo dona ngoni sale roni na vivu ki tiko ni kina na Radio Mbulando Wata na kina kathi waki wali tiko senga ni ona soma kina indona ka. Na rongo me wali ni songo and Radio Mbulando Wata sa mai sivitonga na ono e na rua sanga vulu karua na miniti. Na sera katarawa no via waka mbula tiko ni kina vei di Lady D, mbula vinaka na ita, mbula vinaka Suliasi, Ravuni Kau. Ndo mbula vinaka me kau ni kuila, waka nui ni vinaka tiko ni vikimdo and singalevu ni tu siti and dai, wakatala kina vei marida lalanga vesi, dombula vinaka mai Serne, wakatala kina vei di sai toro, mbula vinaka mai San Rafael, wakanuni vinaka tukani vikimdo and naikavini kua, wakatala kina vei seni langa kalimbiu, unui taka ni mbula vinaka tiko seni langa kali, mbula vinaka chosi vini dhava, dombula vinaka wakambimbi tiko na sera kataravongo, me na numi tiki na mere lalama, Margaret Dhanginimbua, mbula vinaka Mother Rayawa, Talitha Raikoti ke Ana Tetha mai Penrith, New South Wales, Australia. Mbula vinaka te vita mbola yara, vinaka na wakatara tiko mai, na wakaingataka tiko na wakatangi, mai vembeka ngori te vita, au ni taka ni mbula vinaka tiko, wakatala kina vi Embere, isa, Santinde, au ni taka ni do mbula vinaka tiko mai Santa Rosa, wakatala kina vi Maramanitara, ndini tonga Bakalevu, ni mbula, do mbula vinaka mai Santa Rosa, wakanuni vinaka tiko ni vikimdo, Tinai TJ, au ni taka ni mbula vinaka tiko, vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakatala kina vi Esita, Rangaungau, vinaka wakalevu na sema tiko mai, sengatala ni ngole dhavi tiko, ena sera kataravangoa Selaema, Liku, Valiwai, vinaka na sema tiko mai Selaema, Sakaraya Vuki, vinaka wakalevu na sema tiko mai ke Master A Pete, wakatala kina vi Muri Matavo, ni mbula vinaka Muri, mbula vinaka Sereani Lenati, vinaka wakalevu na sema tiko mai, ke Reni Yavuka, vinaka wakalevu, mbula vinaka Rusia te Ratukana. Sema sara tiko mai Nambula Place, Wayavi Lotoka, wakanuni vinaka tiko ane vikimdo ena singalevu ni kua, wakatala kina vi Gina, Tina Imbuna, vinaka wakalevu Gina, mbula vinaka Stinaka, wakanuni vinaka tiko ane vikimdo mai Vanua Levu, Karoko, Tunuloa, wakanuni vinaka tiko ane vikimdo, nui taka ni totoka tunanrake mai Tunuloa, ena ikavi ni kua, wakambula tali tunga yani vi Latileta na Wanga Liva,
Viva, Bula Vinaka Name, Bula Vinaka Jole Suma, Mai Tavi Uni. Sang talani ngule da vitiki no Mereani Eli, Bula Vinaka Name, Bula Vinaka Ratu Epi, Mbati Renga Vinaka na sema tiko mai na kavini kua, wea waka mbula talitungani vikim do mana atu kuka. Tori katinai, waka nuni Vinaka tiko yani, Bula Vinaka Lite Arrakowati, Vinaka waka lebo mai tau, waka nuni Vinaka tiko yani vikim do, waka talanga kina vi titilia ngande. Sang talani ngule da vitiko na Serengo, o Shania Point, Vinaka unu taka niu satur niu dabuta donu yani na edamu ni dombulan sema tiko mai na SPC mai suva and single level ni kua radio bulan do vata ni sa sivitanga na ono and rosanga bulu kalima na miniti.
Another masarama the Mugulikin and Dono Life Insurance Policy, my Bay Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nakakil ni Tuta, nakatil kabito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina magal ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wara ko. Tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kang gua na heritage link. Ni. Namun bilang sarangan sangat tali tu nak kaya. Pakatar tutu nak kena. Pakan nak kena pepo wog itu ta. Kami somi. Nakilaw kena timir na vaka. Sen tubi kena ila boleh waya. Minta samu kina kisi na mani marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki na kar pada waktu na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bulka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolsing gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima ena kena itutubu matelelai. Ito binunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dava ningelai taura na hepatitis B test na madau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kambi bikina manilin dikebi tator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Nanonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka rombo ve kemudo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Radio Bulan Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Sa aundomo ni kondinamo may wati
singa Rindo moni wai wale nandina Solia na lingam darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domo nila na sere amaraukina Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Me ko te kanda tikani wakamalua ene kawini moni te ndendai o kuki and I tavi se roia sa vo tekina goe rua sanga vula ka ruana miniti me vitu na ka loko a wakambula tikani ho ke lani so ere singe sema vo tinga mai na nonda wata so talenga singe sema vo tinga mai ni kua bula vinaka nik wakanui ni vinaka tikani viki mundo and kawini kua nui taka ni ando bula vinaka tiko ni teka vo vinaka tiko na madha o vinaka ngo ulako tiko mai dhaka niko ndo warunga de tiko mai na news wakamuri tiko mai na vika e adu tu and e seiburubura na vika e adu tu e na wano levungo California ando tukunito California waka e sandu tumandanga na matini tu wakate ke koe ai ando na kau ngai rongo adu tiko na kilana madha sa oti o asa wasia tiko e nikina wakalilai kau wakampautani Goin dona kai dondonu menda na rambeku ni kai dondonu menda na kilatiko dondonu menda na wakamuretiko na keni tukutuku baleta ni sa toso tiko na ngaunai enda sa kilake de tu na vika na nondi tostoso na visinga na taliboni na motoka na vika ke de vai ai vale mandangani nda sar TV lebu na kai sa wakararo te kitunga weekenda na kena toso tiko na ngauna toso tiko na technology o wakararo tiko mi vale ngi rongo de tiko ni na nungu lako tiko mai daka rongo de tiko ni na Valnicano ya na o ke lana e tani stongo na Taco Del Mar. Wikim do na do tali taka na taco, o ke lana o tupe do tali taka wakalibu na Taco Del Mar. Ngoen do na wakatu franchise, wakangan McDonald's na In-N-Out Burger, kobaya, libu talitunga na Taco Del Mar. Ia sangai wakatarungi tiko na CEO ni Taco Del Mar, na kairto sa wakapa tiko ngorto sa wakatobo lea tiko, na vi na son non-reto tambana na Taco Del Mar ni sa arto wakatobo lea tiko rto na kena biutika ni na kilanda do kilato kenda na yadana beka na robot so we kenda na na kena ai tukutukuni na ngonongo ka sakile libutiko na buturara ni mona liba sen vibono pango ka toso tikina technology wakam bimbitiko na bonongo Silicon Valley ke ni sandorongo na Silicon Valley tiko saratingango kitu tiko saratingango na lomando no ni Silicon Valley na bono kambuli ni kena na toya we ni kena na beka ka mona liba e soe, baka na Apple, na Facebook, YouTube, na Uber, na Lyft, na veka ke vai tiko butiko ani se mai tau ia butaki tiko ani e na wano lebongo California baka mimi tiko bikito e na base e na Silicon Valley. Ngai tuko ni tiko ana ngai wakatarongi tiko na liuliu ni Taco Del Mar ngai tiko no koe ni rito sa wakatobo le tiko ngo na AI. De kilei tiko na buturara ni mona liva ngona AI sena artificial intelligence. Ke baka rongo de tale na AI na ndona ngona, kilavi na ke tiko ani o rongo de ani na radio mbulando vata na AI artificial intelligence ya sena robot o waka samtaka ni tsengi tumba dake mai me biti ndando saraya le alo tunda sarabatu na robot. Yeah. Go na artificial intelligence karto sa baka tobo le tiko rto me ninda lako ani vango me ndali solia na nonda ota nda Vena kata menta bolian na vika sonda li bolian na Taco Del Mar esa na soma nga mai na misini na terungi ko mai na tabe ko vena kata iko sange bite ani na nomu order sana ke
ngono go tamatanga e se taka tiko mai na oda ia na koe taura tiko e ani na nomo oda e sa misini tiko se na mona liva se na artificial intelligence sa wa tiko e ani tostoso ni ngauna ni na do tala singa ona ge wakamadhala takatali tiko e ani ndona ka o rongoda talenga ni sa wakaidori talitunga e na wunga na wano ke lana vida na mbaki sa oti nda rongoda tiko nda sa teko bu rongoda tiko mai na we kawao ya au na senga ni vetuko na kina o na gei wakamadhala takase o na gei talno takatalitunga ni nandona singa ia niko ovia mai wasia mandangani o ya e na vida na levo na wano na ngoli tiko ni kina na stoa na walnikana sa na teko bu mo na reida tiko ni rasa vivu ke se rasa tiko sartunga kina dhaka tiko kina na kangua wakatoka i tiko na AI, se na artificial intelligence. Na mona liba, ia sa watiko ya. Ia, tiko ngai na mona liba, aunge mai waka wili ka tokongo endua na matangali mata ilo e sa mai tawoda tiko na Apple, kila ni da kila libutu na kambani ongo na Apple, e libu wikenda tau, e to sabi na kata me nonda tau ia liba ke denga me sa Apple, waka na taliboni, na iPad, na computer, na laptop, na kake de vau ia na kaloko mandangai, ada mandangai na kaloko, me sa Apple ke denga. Ia. Tantui, begitu ibale, orto Apple kede, orto sange do tugu na tikorto. Wakarara tanga no do tumbula, mindu ngabi ko na talibon talanga me Apple. Yo na Samsung, ondo tali taktunga na talibon ni na Samsung. Di nga ni orto Apple kede tiko tugu norto ni rau na nito na sema tiko, wakamatabu wale ka wakami kito Apple kede. Ya. Dora vital no ya na mataililo, dora matangali mataililo mai tabo di tiko ngo wakatokai tiko na Apple Vision Pro. Apple Vision Pro o bien bita mandeani mo ni sarava toka manda e watongor na kia nei reirai ngo e amai tabodi tiko e na bulo tune bula nga sao tine ka lima ni singa amai tabodi tiko kina na matililongo Apple Vision Pro nangai o se tiko ni gombale tendona singa o ni na reida ni rasana tombale wa vokitu kasandara mi tiko na matililongo e ngono mandangango tu se reida tio ni va mi tu se rive wakami tu rera wakatu na matililongo ni nunum beka raniu kaya ia nandona singa kuni kurumbui ni to sawabo kitu na tau ni se ton rewa wabo kitu kana city level go San Francisco sarnandara tu eso on rendi tingo ni wakasam tak bakanga dari tu na alo but it's coming Apple Vision Pro na matele longo kambulia na Apple rongo da manda na keni sawe ngo enangai Dena ni sama itabodi wakarita kitiko ya yenangai teko buboli takitiko release date in the United States is as early as 2024 yanambaki mayongo sana teko bukina o ke la ni nandona ngona ngango sana tika buturikina na kia na ota waka me sa rani ko somarau tu yani waka anda ke la tu na taliboni ngendo laka mai bango na taliboni vo kona Apple usasang tumdani ke lango what's the newest Apple phone na iPhone sanga tiko new ke la yo dosa ke lavi naka tiko ni ngendo tuku ni ngani sa varo tabodi mai sa varo lako mai na taliboni vo ni Apple na tamaterlia tu ni sarto ngai na matani stoa kuni kani kurambui ni nandona singango asar na teko buia tu ni ani mer laki volia na Apple Pro Vision Apple Vision Pro koya na numi tiko ni sana teko bu boli takitiko e Amerika na mbaki mai ngo early 2024 and later time in more countries. Na keni sau, ronga dangango na keni sau, dua na matile longo, introductory price is US $3,499. Yeah, tolu na undolu wananrau diosang vulka diwa. Ikona numa ni sau lebo ya, gereda ni rasana ya tunia ni na tamata merlaki volia na matile longo en dua tani wakasa kiti na veka e rauni na reida e na matile longo tangone sana ngai matata me kina au nangai kirona ngai me wase tali tikuani o yao se o tupe ngai wase tikuani songa na kau waka wili ka tokongo e ba tukuni tiko kina baka me dua na mata na numuna rai na dua ne sana in dua tani na kena na kao na reida na kena kuko ni kao na reida kina inside out tracking
gesture recognition through 12 built-in cameras. Waka samta ka mandia, kinambalbalin doya babala mi bango na reida vinaka sartunga nui ko, e na nomu matili longo se na Apple Vision Pro. So ngana ka menda na nanama kitukina e na toso tuni ngauna, toso talinga waka kina na Radio Mbulando Vata. Sawa tonga itini ka vitu na miniti, me vitu na kaloko, e na nontango na vata ne kavini kua, kano via waka mbula tuka ni kina ve seni langa kali mbiu, bula vinaka seni langa kali waka nuni vinaka tuka ani ve Kimdo na sema tiko ngore me Auckland, New Zealand. Dombul vinaka wakata konnichiwa. Vinaka wakalewu seni langa kali. Wewa taitiko we Toma Ngusuna, my Auckland, New Zealand. Bula vinaka mareda lalanga vesi. Vinaka wakalewu nando sema maindo we toko ni tuko mai kina Radio Mbulando Vata. Wewa kambula talitingani we Amelia Mbaini Valu Morris. Nimbula vinaka maina Walson Foods Limited. Valilewu. Wakanduni vinaka tuko ani we Kimdo. Melia Morris ke chokape de boninda ko bole benaka sista bakanuni benaka taltinga be kimdo ke sara na bakele silesindo venga ravite kongori na non rabakatabuli ditiko no anda and Vika membala tiko na nondo venga ravisena caregiving i California ke bakau ni sember tiko ni kila se ni be buli tiko ni be tartarani ke na turangongo nik ti leoni langi tiko talanga na messenger nenge be tartarani bo membala tiko na buli bakatela ke na ve lodi bue bata ni mbola venaka lodi venaka na sema tiko mane kavini koa bakambula talitinga yani ve di lady di ni mbola venaka divodi venaka bakalevu na sema tiko mai ni sema tiko beka me vengori bakambula talitinga ve kilioni kailutu vinaka na sema tiko mai na kavini kua Sereani Lenati vinaka bakalevu na Federal Way Washington isa dombola vinaka mai Seattle wada tunan raki o bambota ni mbadindo bakila tunga nan raki mbata be rungu tumbeka mai sanangori Aloha kimdo mai Aloha Land dombola vinaka Luce Leoni Lovo wakanuni vinaka tikani ve kimdo na vuko ni waka rau kina tailevu day we wakambula talitingani ve Shania Point vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitinga ve di lady di ke sulia si rabuni kau vinaka na sema tiko mai na kavini kua di saitoro ke kimdo ke desar na sema tiko ngori mai San Rafael wakambula talitingani ve kimdo senga talangani ni ngula da vitikino kimni ke desar na venga ravi tiko na vevono ni venga ravi so sema ni matangali venga ravi wakadava oni venga ravi tiko kina gomena nomini tiko. Kamu sangole kanisa numwina kimo kobe biya na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungundu di batu Motoro boleka Kuwa ni wakia Awaka taronga Seda bumeka nombu inaki Mota talbeya Wasana ngole
Ia sandina sarai, nice tunga o ke muni na ita, mai vertona tengu ni na arambale na radio mbulan dua vatar to mai wakamala unde alo tiko e na kavi vinaka ni moni tendendai sa mai dawa tali tunga kina nande wasi ningo na vata. Unu taka ni unia maro taka na ve ulu tanga iso mai daura ki tiko yani na nonda porokaramu e na kavi ni kua ke wakau ni adalata na ve talanoa ninge se kova tunga yani na neto YouTube channel, radio mbulan dua vata YouTube channel tiko ni kina na ve ulu tanga se na ve talanoa se na ve porokaramu iso endo mai rongo di tiko e na nonda wata watongo e na vea kawi ni moni tike na wakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. Ke wakau ni sengai kunea wou na radio mbulan do wata ke ritu ngā ke rauningai ndo tika na like, do na share, do makasara. Ke wakau ni ngai se kova yani na nito YouTube channel ke rautalanga ni ngai subscribe kina, wakatalanga kina na Instagram e na vewu ke sara tiko wakalewu na kena mai wakaidori tiko yani na venga ravi ke na sangai tinga me wakalelethi tiko yani na vi tukutuku e so, na vi ulutanga ke te sara. E mbaleti ke anda tiko, kubuiti ke anda tiko, na i tokei. Senga walenga ni mbaleti ke anda na i tokei ke anda sama i waka i tiko Amerika, e na vea se wura ke te sara. Iana kai e tali tiko kena na nonda wata watongo, ka rauni nda kaya, se mania se wura dawa enda laki sanga menda tau e abu kena, se enda lako mandanga kina waka ngande, toto wata ke te tiko na veka enda laki lako duruma. Iana puna ke tau maro take tiko kena na venga ravi tiko yani na nonda wata watongo na radio mbulan do wata. Ni mataka na mai tomana tiko yani na venga ravi o ratu pe deli na novo. Happy birthday to pe. Waka nui ni vinaka tiko ni na vunga tiko na nomu ni veisinga vinaka. Mai muri au ni taka ni na maro taka wate tiko ke na rosi ni wai maro na nomu ni singa ni sudhu e na kawi ni kua. Vitun donu na kaloko na vuni toka ni ngo una vuni nda kua. Mea dhawa na ngaunan da na gai verongo din domo tali tiko kina. Ni te wakadengu takomanda.
sabe que não derrubi eu assim juga nunca ia dar na vital na ngauna na série. Sa doutor nga son to. Okay, lala ba suri nung gabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito na dito ka. No bitaw ni sing lala to kusunod ang gabo ka boka. So ba sini naket lala tal na gabo. Nisam Bulagnaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Da rumodi na toluk na bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka be kema da way Amerika. Dini kina ruona kloka na single ni tusi di kina borowai be kema da way biti. Radio bulando mata San Francisco.